Milezi ndiriso ikobvera panda ngamurawo harufu rwamurira mbofolowo dhokotera wopita magubane. Wendi hono tomotsizikana kabadi ya N1 Limpopo. Ndi matekwana reko batanganedza na ngwamuswa kare berote kano Mafhungo Tshivenda ka SABC 2 nendifirotenda maiwashe. Milezi ndiriso ikadidanga bunji ngamurawo harufu rwamuhari wa mbofolowo mufodi wa sifanyiso dhokotera wopita magubane. Magubane bebafoda sifanyiso zwa ndeme rwa ming'wa yafu ina ngapasi ya mubuso wa kale wa chitarura boroba bana ming'wa yafu tahenti. President Cyril Ramaphosa katina mahoro a politiki opambanaho nabone bakuhulisa lijakandira ili. Mofisire mulwane mchimbizi wa Freedom Park dhokotera Jane Famadi bofara nyambedzano n'abayino kasho ya rushaka ngarufu rwabo magubane. Well, we loved on the road. We loved listening to music. You know, often we'd be driving around the northern suburbs, and his dad was Magubane's dad was a fruit vendor, and he would tell me the stories of him accompanying his dad. His dad actually incidentally gave him his first camera, which was a Kodak Brownie, and he was very close with his father. His dad, Isaac, would take him around the northern suburbs, and we'd laugh because he'd always say to me he preferred going to the Afrikaner homes because he got gebakte brood and moer coffee, you'd call it. I've known him for almost half a century. First, I admired him as a senior, and then when I joined journalism, I also worked with him, but I never knew that one day I would become his publisher. In 1996, we published his first of many books on June 16, Never, Never, Never Again. And then 28 years later, we were able to even produce a book of a portrait of Nelson Mandela, which was the last time we had an occasion where we celebrated his iconic contribution to journalism. Mushumo wa ulonda na upulusa batu wokumbi wanga midaro nge Lady Smith funduni la KwaZulu Natal ngatu wala urangera Christmusi ukadi vera panda. Mapolisa funduni la KwaZulu Natal barahona na chimwe chitumbo mulamboni wa Clip River muroba ngatu wala utoma la ngwamuswa zwenezwa kusia chibaro cha batu boroba midaro ni iyo chichi kafumbiri raro. Mosizo deraro mapolisa bakobvera panda na fulo labo la ulonda mnameri wa goroye ya kumbiwa mbamuroba ngatu wala urangera ngwamuswa boponi a Henley Dam une haba Peter Marisburg. Owanambura khulu dzedzana ngamaduva amadaka alovunduni la KZN maduva la kushumusi owanambura khulu uponi ya maphumulo kapelera shango ya devula orekhodwa mvula za milimitara za 4 ngeno uponi ya Drakensberg orekhodwa mvula za mililitara za 4 uponi ya Durban orekhodwa mvula za mililitara za 40 upa Lady Smith ndone ukwamesa unga manda ngaduwa la orangela kushumusi watu wafumbuliraru boroba msimuna wa Clip odalesa midi yokumbiwa ngeno zibarana timamveleziso zochinyadzwa furala mapolisa watodana bathu bakumbiwa likubvera phanda ngaduwa la ngwamuswa mvula khulu dzedzana damuni la Henley zosiya golohe yabe na bathu bararu yokumbiwa mapolisa bakubvera phanda na fulo la utoda mwa muthu wa bararu ongalangalawo mapolisa otalucheza urebowanisa hani izo zino zitumbu. The bodies of 2 people who drowned when a car they were traveling in was swept away during heavy flooding on Sunday afternoon at any location in the Petsisa Policing Precinct were recovered on Monday, the 1st of January. A search team comprising members of the South African National Defence Force and committee members located the vehicle at Henley Dam on Monday morning. Bodies of a 39-year-old woman and a 6-year-old boy were recovered inside the vehicle. The search continues for a 36-year-old man who was a third occupant in the same vehicle. Zachizoraro bachumelo ya vumba mu choka lino obisa tsibuzo ya uri ungana dzimwe mvula khulu uponi ya Newcastle, Lady Smith, Underberg, Kokstad na uponi ya Ngatsini vari mvula idzi dzingasiya huna mitaro. Today over the province of KZN
expecting mostly cloudy conditions with isolated showers and rain. For tomorrow, we are expecting still isolated showers and thunder showers, but scattered. There will be a 60% over the western parts. We do have an alert for severe thunderstorms, a yellow level 2 for the western parts of KZN for tomorrow afternoon. Vauvumba mucho vakutsiudza vareili uri vatsogomele nga maanḓa vha tshi khou wela boroho dzine dza vha kha bada dzi re vhuponi howaho. Musi vhaṱali vhanzhi vha tshi khou humela mishumoni yavho nga murahu ha maḓuvha a holiday dza Christmas na ṅwaha muswa, vhuendi badani ya N1 u bva vunḓuni ḽa Limpopo u livha Tshipembe vhu khou thoma u engedzea. Vhoramimoḓoro vha zwigidi vho no thoma u humela vunḓuni ḽa Gauteng khathihi na kha maṅwe mavunḓu nga murahu ha u swika magumoni a holiday dza mafhelo a ṅwaha. Vhathu vha fumalomalo vho no lovha khomboni dza badani vunḓuni ḽa Limpopo nga maḓuvha a holiday idzi dza mafhelo a ṅwaha. Tshiimo tsha u tsitsikana ha vhuendi tshi khou engedzea vhukuma kha bada ya N1 vunḓuni ḽa Limpopo musi vhaendela mashango vha tshi khou thoma u humela vhuponi ho fhambananaho. Vhaṅwe vhone vha kha ḓivha na maḓuvha maṱukuṱuku o vha salelaho kha maḓuvha aya a dzi holiday, ngeno vhaṅwe vho mbo ḓi vhilula u humela murahu. Vhandanga vhuendi vha ri vhuendi vhu ḓo tsitsikana vhukuma ino vhege. An update for the traffic flow for now as compared to in the morning. In the morning it was very much quiet, but now it's starting to pick up. So we can expect more traffic flow in the afternoon around 2 o'clock until in the evening. So motorists are going back to their normal places, to their workplaces. So traffic flow will increase definitely. So because most of the people who were on leave during this festive season are going back to their working place. Vunḓuni ḽa Mpumalanga hone vhuendi ho vhonala vhu tshi khou tshimbila zwavhuḓi nahone vho sumbedzisa uri a vha thu tsitsikana nga u tou ralo. We had anticipated that there will be low traffic volumes today as most people are expected to start their work here today, but it's not as expected. The only route that we are expecting large traffic volumes has so far been N3 toll roads, that is the one that links Gauteng, Mpumalanga and KwaZulu-Natal, where there was an average count of about 1,200 vehicles per hour. But most of the routes are quiet. We are anticipating that by this coming weekend, especially Sunday, many people will be traveling back to work to start their work week on their work year on the 8th of January 2024. Vhuendi vhu khou lavhelesisika na mafheloni a vhege musi vhunzhi ha vhathu vha tshi ḓo vha vha tshi khou humela murahu khathihi na zwikolo na vhunzhi ha mabindu zwi tshi ḓo vha zwi tshi khou vula. Mulangavundu wa Gauteng Vho Panyaza Lesofe bare vhahumbulelwa vhavhili vho fariwa zwi tshi tevhela tshiwo tshe ha thuntshiwa vhathu vhana vha lovha hu tshi katelwa na muswa wa miṅwaha ya 14 Soshanguve. Vhathu vhana hu tshi katela na ṅwananyana wa miṅwaha ya 14 vho thuntshiwa vha lovha Soshanguve devhula Pretoria mulovha nga matsheloni. Mapholisa vho ḓo fhindula musi vha tshi vhidziwa nga lushaka vha fhedza vha wana zwitumbu zwa avho vhana tsini na bada vhuponi ha Block P. This morning I requested a full briefing from the investigating team just to give me an update of the investigations, where they are, whether indeed we have made progress. One was pleased that the police imposed a 72-hour deadline that they normally do on such matters. On the basis of that deadline, they've made a major breakthrough. 2 of the suspects were arrested early hours of this morning, and the police have indicated to me that they are looking for other suspects, that they are quite convinced that after processing and dealing with the matter with those that they've arrested, they will have an idea on the motive behind this attack. Zwazwino ri vhadzisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga pulane dzine vha vha nadzo siani ḽa masheleni kha uno ṅwedzi wa Phando. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ya vhaṱaleli a si ha SABC. Ṅwedzi wa Phando a u konḓi na luthihi, u tou konḓiswa nga riṋe vhathu. Hoyu ṅwedzi ndi ṅwedzi sa ṅwedzi muṅwe na muṅwe une ra vha nawo.
u amba ngo arali ro ḽa tshelede sa mahuyi kana ri songo vha na nḓala ndi mbetshelwa ri vhona nga wa konḓa nṋe kha a u konḓe na luthihi ngauri ndi vha ndi khou ḓivha uri u hone u ḓo ḓa. Hoyu ṅwedzi ndi zwori ndi ṅwedzi u konḓaho fhedzi nṋe kha hoyu ṅwedzi ndo ḓi lugisela uri zwiṱukuṱuku zwine ndavha nazwo ndi ḓo zwi shumisa nga vhuronwane a thi nga ḓo zwi balangana nga u ḓivha uri hoyu ṅwedzi u vha wo lapfesa nga maanḓa lune u nga zwi tou konḓa tshoṱhe lune nda ndo ḓi imisela uri hoyu ṅwedzi ndi khou tshila ngori wo lapfesa. Ndi vhona tshi tou mafhungo anavho uri a tou konḓa ngo tou ralo ngori pfunzo i khou ya kha vhadzulapo vhoṱhe vha ḽa Afrika Tshipembe uri musi vha tshi fara masheleni kha vha ḓivhe uri vha ita mini ngaho, musi vha tshi thoma na ṅwaha kha vha vhulunge masheleni avho uri musi January tshi swika vha si vhe na vhulemeli ha u vhona uri vhana vha tshikolo vha isa hani zwikoloni, vha dzula vho ita mugaganyagwavho wa khwine. Zwino ndi sokou vhona ungari nḓowelo i khou ḓivha hone na u ḓivha uri masheleni a vhulungisiwa hani musi ṅwedzi tshi thoma. Ri livhuwa vhufiwa havho vha songo ṱutshela kule fhira maragani ri vhuya u sikale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Ho thupiwa tshitopho tshihulu kana muvhuli wa nkwayi kana chrome wa ndeme yo no vhalelwa hanefha kha rannda dza miḽioni dza 15 ngei Haphasha nnḓa ha Begersfort vunḓuni ḽa Limpopo. Nkwayi kana chrome iyi zwo thubiwa sa tshipiḓa tsha fulo ḽa mapholisa na masole ḽa u lwa na zwiito zwa migodi i siho mulayoni. Fulo iḽi ḽo sedzesa kha u fhelisa zwiito zwa u pwiwa ha migodi nga nnḓa ha mulayo tshiṱirikini tsha Hasi Khukhune tsho pfumaho nga minerala. Zwishumiswa zwa u bya migodi zwa ndeme ya masheleni a rannda dza dzimiḽioni na zwone zwo thubiwa ngeno ho fariwa vhaumbulelwa vha 19. Fulo ḽa u fhelisa zwiito zwa u bya migodini zwi siho mulayoni, vhanna na vhafumakadzi khathihi na miraḓo ya mbi ya vhupileli ya Afrika Tshipembe vho phuluswa u bva muṅwe mulongani i siho mulayoni u ya kha muṅwe musi ḽi saathu kovhela nga ḽa vhuvhili. Vhaumbulelwa vha 19 vho farwa zwi tevhela u wanala vhina chrome i ḓuraho masheleni a rannda dza miḽioni dza 15. Our intelligence need to get down on the ground because it will not assist us to continuously pluck the lower fruits. We need to deal with the syndicate. We need to deal with the kingpins that are really on this issue of illegal mining so that we discourage. We need to close down and shut down the market that is available for what we see happening here. Vhamoshi wa zwiko zwa minerala na fulufulu vho itela vhadzulapo khwelo ya uri vha itele khumbelo ya ṱhanziela ya u bya migodini. This is one of the dangerous holes that we're seeing, and as the department, you remember that each and every person in South Africa who's supposed to mine, they must get a license from us. But if you look at areas like this is not a license that we granted. It's clear that it's illegal mining that is happening. Then from our side, we will make sure in collaboration with the SNDF as well to make sure that we close all these dangerous holes because they will pose a risk to our communities nearby. Vhunzhi vhadzulapo vha vhuponi uhu a vha khou ṱoḓa u tovhela khagala u amba na vhoramafhungo vha tshi khou ofha u nga ṱhaselwa sa izwi vhaṅwe vhavho vha khou vhuyelwa nga kha u bya migodini zwi siho mulayoni. Re bona e le bohlokwa go ya ka nna ka baka la gore o tla ga bona mo le ga le re ba fihlile late wana gore nka ba fihlile sa le nako gore operation e ska operate ya ba e kgolo ka re ke go operate ga yona e khosa naga a batho ba safe ba ba lo mo gaufi le mebae ge metsi a ka tlala kwa e ba problem. Masole a paḓaho maḓana mararu vho romelwa u mona na vunḓu ḽa Limpopo vhunga Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ṋetshedza masole a paḓaho zwigidi zwiraru a lwa na zwiito zwa u bya migodini zwi siho mulayoni u mona na shango. Mulandu une wa khou hweswa vhaumbulelwa vhaṱanu vha pwesha fhethu hune ha vhewa thundu dzo tou tswiwaho nga vha tshumelo dza mapholisa vha ḽa Afrika Tshipembe wo fhiriselwa phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa a Seshego Polokwane Limpopo. Vhaumbulelwa vha katela Vho Jacob Sishoka vhane vha vha mukhanselara wa EFF nga fhasi ya masipala wa Polokwane. Vha khou hweswa milandu ine ya katela u wanela vhana zwigidi zwi siho mulayoni, zwithuthubi zwi siho mulayoni khathihi na u wanela vhana ndaka yo tou tswiwaho. That's exactly what we came here for, to oppose them being released on bail, and we are happy that the magistrate denied them bail and remanded them on, in custody until the 10th, the 12th, and the 15th of this month. So that's what we're here for, because these are the people that shouldn't be mingled with the public
due to the nature of the crimes that they are committing. So it is a win for us as Action SA. Korea Rushaka ya tsireledzo ya shango la Israele yo dzhia tsheo ya u ḓivhonadza phanḓa khothe ya tshaka ya vhulamukanyi kana International Court of Justice ngei The Hague u itela u imela zwine ḽine shango la Afrika Tshipembe ḽa ri ndi mabulayo a vhathu vhanzhi ane a khou itiwa nga shango la Israele vhuponi ha Gaza. Mivhigo ya Mafhungo nge Israele i khou sumbedza uri mutangano we wa vhidziwa nga minista muhulwane wa shango ilo wa Benjamin Netanyahu wo dzhia tsheo iyi u itela u thivhela khothe iyi kha u bvisa ndaela ya tshifhinganyana ya u umisa nndwa dza Gaza. Tsheo nga muvhuso wa fhano ya u ṱoḓa zwiimiswa izwi zwa dzitshaka zwa vhulamukanyi zwi tshi dzhenelela ndi u ṱoḓa u fhelisa nndwa yo no fhedzaho miṅwedzi afho Gaza. The State of Israel emphatically condemns South Africa's decision to play advocate for the devil and to make itself criminally complicit with the perpetrators of the October 7 massacre. On October 7, South Africa openly aligned itself with the Hamas rapist regime when it blamed Israel for Hamas's violation of the ceasefire and covered up Hamas's crimes against humanity. It is now aiding and abetting that machinery of genocide. Collaborating with the perpetrators of genocide is, alas, not new to South Africa, which backed Omar al-Bashir after he was indicted for genocide in Darfur. In giving political and legal cover to the October 7 massacre and the Hamas human shield strategy, South Africa has made itself criminally complicit with Hamas's campaign of genocide against our people. It shares culpability for the tragic loss of human life. The State of Israel will appear before the International Court of Justice at The Hague to dispel South Africa's absurd blood libel. Zwazwino ri vhadzisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollara ndi 18 rands 54 cents, bondo ndi 23 rands 43 cents, euro ndi 20 rands 32 cents, pula ndi 1 rand 38 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,066, platinum ndi $981, oil i songo kunakiswaho ndi $77.40 nga fagi. Nga murahu ha u ḓura zwithu mahoḽa vha muhasho wa zwiko zwa minerala na zwivhaswa vho khwaṱhisedza uri mitengo ya zwivhaswa i khou ḓo tsela fhasi u bva vhusiku khathihi na musi. Izwi zwi tou amba u thoma ṅwaha zwavhuḓi na hu tshi pfi u tsela fhasi uhu ha mitengo ya zwivhaswa hu nga si vhe ha tshifhinga tshilapfu. Vha muhasho wa zwiko zwa minerala na zwivhaswa vho ḓivhadza uri mutengo wa petrolo wa lushaka lwa 95 u ḓo tsela fhasi nga senthe dza 76 zwine zwa ḓo sia mutengo uyu u kha randa dza 22 na senthe dza 19 nga lithara vunḓuni ḽa Gauteng. Vha muhasho vha ri u tsela fhasi uhu zwi khou vhangiwa nga u tsela fhasi ha mitengo ya zwibveledzwa kha ḽifhasi. Loko vele vha hashu vha tshi ragumana mahoḽa fhedzi zwa zwino ro dzhena roṱhe kha uno ṅwaha wa 2024 maitele khou ḓivha ane a ḽa mathihi a uri vha ḓisela mutsho nga luambo lwa havho lwa ḓamuni kha uno ṅwaha hanefha kha mafhungo a Tshivenda one ra khou ri tshi lavhelesa zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri ngeno vhukati ha shango ḽashu hone hu khou ḓi vhonala mvula dzashu khedziḽa dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou na ndi mutsho une wa khou vhonala u tshi khou bvela phanḓa u tshi khou rothola nahone mvula dzi tshi khou na fhethu ho fhambananaho hone ri khou bvela phanḓa afho ri tshi lavhelesa matshelo zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri ngeno vhukati ha shango hu khou ḓi vhonala ho fhola hune i khou ḓivha 30% ya mvula hanefhaḽani ya khou lavhelelwa na musi ri tshi lavhelesa vunḓuni ḽashu ḽa North West fhedzi ri tshi ṱuwa afho ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwa uri ngeno kha phende ya shango yashu ngeno nga maanḓa ri khou lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Eastern Cape ri khou gonya KwaZulu Natal u swika Mpumalanga ra dzhena na kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo hone vha khou tsivhudza zwa uri mvula dzashu hanefhaḽa dzi ḓo vha dzi tshi khou una ri khou bvela phanḓa nga uri vha khou tsivhudzwa hafhu futhi uri ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa North West vha khou tsivhudza uri hu ḓo vha na maḓumbu na mvula dza zwirulu hanefhaḽa fhedzi ri tshi ṱuwa afho ri tshi lavhelesa zwiṅwe hafhu zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri dzedziḽa dzi mvula dzo ḓi ṋewa maanḓa dzi khou ḓi vhonala dzi tshi ḓo vha dzi yone hanefhaḽa kha phende ya shango hone vha khou vhona ho tingiwa nga muvhala wa ṱaḓa
hune vunḓuni ḽashu ḽa KwaZulu-Natal ha ḓo kwamea na vunḓu ḽa Free State fhedzi mililo ya ḓaka hanefhaḽa i khou lavhelelwa hanefhaḽa vunḓuni ḽa Northern Cape. Ri khou lavhelesa hafhu kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwone mutsho no ḓo vha u tshi khou fhisa fhethu fhambanaho na no pfela ha mvula. Temperature dzi nṱha hanefhaḽa ri khou ri lavhelesa hanefhaḽa Pretoria ri khou ri lavhelesa ri kona zwa high temperature dzi nṱha vhukuma na phala Bronkhortspruit nga 29 degrees. Hone ri tshi ṱwa hafhu ri lavhelesa ri khou vhona zwori zwiṅwe hafhu zwine vha khou tsivhudza zwone kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo nahone hu khou ḓi vhona temperature tshi ḓo ḓivha dzi vhukati 29 degrees fhaḽa Thohoyandou hune na hu na makole hu khou ḓi vhona temperature tshi ḓo ḓivha dzi vhukati nga u ralo ha fhisa fhaḽa Messina nga 31 degrees. Ra ṱuwa hafhu ra lavhelesa na hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Mpumalanga Mbombela khou vhona nahone temperature tshi ḓo ḓivha dzi fhasi fhedzi mvula dzi khou ḓi vhona dzi ḓo vha dzi khou pfela dzi khou kuza hanefhaḽa 30 degrees zwo rampe zwo ri hai mvula dzedzo dzi khou ḓi vhona dzi ḓo ḓi nga dzi khou phaḓalala dzi songo tou ḓi ṋea maanḓa nga u ralo kha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu-Natal hone ri khou vhona zwori temperature dzi ḓo vha dzi kha 28 degrees fhaḽa Vryheid Ladysmith ha fhisa nga 31 degrees na no pfela ha mvula kha vunḓu ḽa Eastern Cape nahone kha phenda shango yashu ri khou vhona zwori ḓo ḓi vha no pfela ha mvula fhedzi temperature dzi khou vhona dzi fhasi fhaḽa Gqeberha nga 23 degrees. Ri khou ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽa Western Cape hone Beaufort West 33 degrees ri khou vhona uri dzi ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma temperature dzanga dzi fhasi fhaḽa Hermanus nga 23 degrees. Ra ṱuwa hafhu ra lavhelesa na kha vunḓu ḽa Northern Cape nahone khou vhona tshi ḓo fhisa vhukuma fhaḽa Kuruman nga 31 degrees na fhaḽa Kimberley nahone ḓo fhisa vhukuma nga 34 degrees. Free State nahone khou vhona tshi ḓo ḓivha hu tshi khou na mvula hanefhaḽa fhethu fhambanaho fhedzi temperature dzi ḓo vha dzi nṱha fhaḽa Bothaville nga 31 degrees na fhaḽa Welcome nga 31 degrees. Ra lavhelesa hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Northwest ri khou lavhelesa fhethu ngaho hanefhaḽa Rustenburg ri khou vhona temperature dzi ḓo vha dzi kha 31 degrees a tou amba fhedzi uri ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma u bva kha nṋe mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhe a vhuḓi.